Mzitho, welcome to Mkosi noMagatsheni. I am uMagatsheni. So bazala bami, uTerele ukhuluma iqiniso makathi abantu they act as if they hate uMpumelelo kanti bayamthanda. Nenze ngathi uMpumelelo animthanda, uMpumelelo indoda enganamthetho, uMpumelelo asitype kanti itype. Yesterday uMpumelelo beka live on TikTok and let me tell you one thing. There were the ladies abancenga uMpumelelo. Bokukhona abantu besifazane abancenga uMpumelelo ukuthi uMpumelelo athandane nabo. Omunye azasho athi yazi for wena nje Mpumelelo engayenza yonke into. The other one uthe yena akanazo izincinci enkulu kodwa nje angamenzela konke uMpumelelo ngale ndlela athanda uMpumelelo ngakhona. And I remember there's a time uMpumelelo beka post video athanda ajiva nale baba lo. Abantu comment there. UTerele wayenza ivideo washo wathi oh guys kanti nani nayibona lesibonani act engathi animfuni. So now ngibonile ngiconcludeile ukuthi why uTerele ahleli kuMpumelelo kangaka uyamthanda uMpumelelo and akusuTerele kuphela uthanda uMpumelelo nalabo ababukela izingane zesithembu and uthando nesithembu abaloku bathi uMpumelelo akabhadlanga uMpumelelo emele akukhule. Some of them bakhona bathi uMpumelelo uyitype and asisekhona amantombazana out there abangayenza everything ukuthi babe empilweni kaMpumelelo. I-live yayizole itshengisile and now iyenza sense ukuthi why uMpumelelo each and every season introduce umuntu omusha because bengihlala ngizibuza mina ngithi lamantombazana lawa kodwa awayiboni indlela uVuyokazi andlule uyabonanga izinto uMpumelelo azenza uVuyokazi and on season 2 not season 2 season 3 abazibonanga indlela uMpumelelo aphathe ngayo uTerele because kuyatshengisa ukuthi kusho ukuthi uMpumelelo nje la uya aspire nje mawu intombazane aspire uthando leni masengathi la aspire ufaka omusha and uzokuphatha kabi phela on season 3 of izingane zesithembu uTerele bekakhala each and every episode uMakale bekakhala and on season 2 bokukhala uVuyokazi. Season 1 intombi bezilwa zoyi2 and remember even uVicky lo walethwa uVuyokazi on izingane zesithembu kuthiwa kwakuyintombi kaMpumelelo. Yena ayibona ukuthi uMpumelelo phela uMpumelelo sithi ucala ingane zesithembu sesazi intombi zakhe ezi more than 4. It was uMpumelelo, uVuyokazi, uTerele, Amahle, uVicky, uNosipho. Cabanga. So kusho ukuthi basesekhona abanye abasamfunayo uMpumelelo and guys yabona nje masiloku abantu abaloku bathi indoda yakho yena indoda yakho yena ungathatha ama-advice abuya kwabanye abantu because clearly basesekhona abantu ababona uMpumelelo njenge-type and basesekhona abantu abangayenza nanoma yini ukuthi babe empilweni kaMpumelelo. Izole ngizibonele ngalawo ama-2 mangifunda ama-comment naye makafunda abathe uyakhuza usibindi ukuthi hayibo guys mina nginabantu bami. Umuntu athi no mina anginazo izince and I know ukuthi uyazithanda izince kodwa nje ngiyakuthanda baba uMseleku and ngikakujabulela ukuba nawe empilweni. Yabona ukuthi indaba yesithembu sakaMpumelelo sisoba khona and I know ukuthi abanye abantu it's not like ukuthi bathanda uMpumelelo ngoVela TV, bathanda uMpumelelo because they genuinely see indoda kuMpumelelo and they genuinely see future noMpumelelo. Khona abantu nje mabahleli icrush yabo uMpumelelo ke ngenisike iphepha bazala bami, but that is all for now. Please don't forget to like, subscribe, share and hit that notification button. Nginithanda ukuya nokubuya.